Andrés, que vas facer o día 29? Eu vou ir correr na carreira pola esclerose múltiple. Ti ves? 5. ¡Acción! Participa en La segunda carrera por la esclerosis múltiple el día 29 de mayo en la Alameda de Santiago de Compostela. ¡Te esperamos! ¡Ven! Ei, que vas facer o 29 de maio? Porque non sei se sabes que a CEN, a Asociación Compostela de Esclerose Múltiple, organiza a segunda carreira e andainas solidarias pola esclerose múltiple en Santiago de Compostela. Podes inscribirte na páxina da Federación Galega de Atletismo, carreirasgalegas.com. Que mellor plan para ese día, non? Pasalo ben e aínda por riba por unha boa causa. Así que veña, anímate, inscríbete. ¿Te apuntaste? ¿A dónde? A la segunda carrera andaina solidaria por la esclerosis múltiple. ¿Cuándo? El domingo 29 de mayo. ¿En dónde? En Santiago de Compostela, en la Alameda. ¡Venga! ¡Apúntate! ¡Vamos! O domingo 29 de maio é a segunda carreira e andainas solidarias pola esclerose múltiple. Anímate e participa, non te quedes atrás. Ola, eu son César Goldi. Eu sou Mónica García. Surrón. Manuel Cortés. Patricia de Lorenzo. Arancha Villar. Marcos PPT. Borja Fernández. Estamos todos aquí reunidos no local do Grupo Chévere preparando a próxima ultranoite, porque nos movémonos polo teatro e este 29 de maio tamén Nos movemos pola esclerose múltiple. Vémonos ali. Este 29 de maio corre ou anda pola esclerose múltiple. Inscríbete. Bueno, que? Tedes plan po 29? 29 de maio temos a segunda carreira de andainas solidarias pola esclerose múltiple. Ás 11 da mañán, na Alameda de Santiago de Compostela. Sí, hai que inscribirse. Non hai mellor plan, oiches? Non faltedes. Botan a man pola esclerose múltiple, ou as dúas pernas. A correr todo o mundo. Rei de chándal. Ou cuida sin el. Eso é opcional, claro. Nosotros hacemos deporte. Participa en la carrera. Este 29 de maio é a segunda carreira andaina solidaria pola esclerose múltiple. Inscríbete. Mollémonos pola esclerose. Aquí estou, quentando un pouco para a carreira do vindeiro 29 na Alameda pola esclerose múltiple. A partir das 11 da mañán, inscríbete. Somos un grupo de traballadores enfermos da Asociación Compostelana de Esclerose Múltiple. Queremos animarvos a participar na segunda carreira e andaina solidaria que se celebrará na Alameda de Santiago de Compostela o domingo 29 de maio. Gracias de antemano polo vosso interese e colaboración. ¡Móvete con la esclerose múltiple!